Orta Doğu'da yürütülen savaş büyük bir insanlık trajedisine yol açmıştır. Bu savaş sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Son 4 yıldır Suriye'de yaşanan savaş ve kriz, şimdiye kadar en trajik olanı da bu gerçekliğe rağmen insanlar hala bu göç yolunda yabancısı oldukları ülkelere gitmeye devam ediyorlar. Bu trajediye karşı insani kurum ve kuruluşların temel görevi bu göç dalgasının önüne geçme ve muhtaç olan insanların ihtiyaçlarını karşılamalarıdır. İnsani yardım adı altında yardım kuruluşlarının şimdiye kadar ne düzeyde bu görevlerini yerine getirdikleri ise araştırma konusudur. Rastî herkes dizane dva salên dawî de rojava di çiqona vêre derbas bû şoreşa tê re derbas dibûyî. Di vî milê de jî milê herî tehdayî lê bû ew jî em bêjin milê insaniye, milê alîkariyê. Dva her çar salê dawî de rastî saziya yek û herî li pişta miletê rojava bû, pişta miletê şîngarê bû, li pişta احتیاجên ve kesa bû di her çar salê çûyî de em bêjin ji 2011 hetanî 2015 ew jî saziya alîkariya Hêvasora Kurdistanê ye. Her sal alîkariya ku dike cihekî gelek mezin digire di jiyana miletên Rojava de. Em bêjin her sal jî qaderek baş gelek mezin alîkarî dike. Îsal jî em bêjin alîkarî ku mere kirî bi Rojavayê Kurdistanê re kirî em dikarin xal em ser bisekinin. İnsani kuruluşlardan biri olan Hêvasora Kurdistanê, kurulduğu 1993 yılından bu yana bütün imkansızlık ve engellere rağmen insanlar arasında fark gözetmeksizin her zaman muhtaç insanlara yardım elini uzatmaya çalıştı. Hêvasora Kurdistanê özellikle 2012 yılından itibaren Suriye'deki krizin artmasıyla birlikte bütün imkansızlıklarını Rojava ve Suriye halkı için seferber etti. بێگومان دەما چوو ساڵ 2015 de شۆرەشا ڕۆژاوا هەموو بەشێ خۆ بە نونەرتیا خۆسەریا دموکراتیک سەرکەفتن و دەستکەفتنی پر مەزن بجی کرد دە هەموو واریدە یەک ژیوان وارە دوارێ تەندروستیە خۆسەریا دموکراتیک دریا دەستەیە تەندروستیە بتێکیلیا و بکارکی هەف بەش و هەفپار بە ڕێخستنا هەیڤاسۆرەی کوردستانی ئەف ڕێخستنا سڤیل کە ئیرۆ خەبات و تەکۆشینا خۆ لەسەر هەموو قادا کوردستانیت کە لەسەر هەموو قادە کۆلێنن جیهانێت کە پشگیری پر مەزن شۆرەشا ڕۆژاوا کرد 2015 و 2014 و دەستپێکا شۆرەش هات ئاواکردن ئەلانکردن پشگیریە شۆرەشێ کریە. براستیل سر مجارا هیواسورا کردستانی و کار و خبات و دهندر کوبان دا ناو سالا بوری دا مروف به ریز و حرمت نزدیک تبه وکو هم زانن یک مجار گرینگ ایکو دسته ما پیرا مجول دبه سازین سیویل و کار و خبات ایمون وکو هم زانن روشن هری زور دا روشن هری زحمت دا دماکو کوبانی پیوستیا زارک کوبانی بشیر هبو دماکو پیوستیا کوبانی به تواهی علاوه جیانی هبو هیواسورا کردستانی تجاری به برسف نما و هر تمجی دستک دامن. Şengal'daki katliam girişiminden sonra da Hêvasora Kurdistanê Ezidi Kürtlere sahip çıkma, insani ve ahlaki bir görev gördü ve çoğu kez Şengal Dağı'na yardım ulaştırdı. 2015 yılında da Hêvasora Kurdistanê, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya,
Danimarka, İngiltere, Norveç, İsveç ve İtalya'daki Kürt insani yardım kuruluşlarıyla ortak projeler temelinde Rojava ve Şengal'deki yüz binlerce insanın umudu oldu. Hevasora Kurdistan'e bu çalışmalarıyla da bir düzeye kadar göçün önüne geçebildi. Bugün 200 bini aşkın insanın Kobani'ye dönüşü ve Rojava'nın birçok bölgesinde yürütülen yardım çalışmalarında Hevasora Kurdistan'ın etkisi büyük. Az da olsa Hevasora Kurdistan'ın çalışmaları neticesinde bugün Şengal Dağı'nda zor şartlar altında binlerce Ezidi Kürt yaşamını sürdürmekte. ام جوا گل ایزنی شنگاله سوپاسیه که مازنش با حیوه سهره کردستانی کن که جشش حیوه هشتوره 2014 حتی ایروژی پشتوانیا وی گلی چوی دا ماید که دستی آلی کاریه دایا وی گلی ای کوچبر بویش جی خواه آواره بوی سببا فرمانه هفتی و سیال سری گلی ازدی هاتی کنن باجار شنگاله ولوی جوای ده جیبو بن چادر کاده و بن داراده ام دست خوشیه که مازن الاندام و ریخستنا حیوه سوره کردستان کن که کل امکانیات خواب همون امکانیات خواه پشتوانیا وی گلی کر و دنیا وی گلی دا ما و دستی عالی کاری دای و حتی نواجیا برداومه هر نابرا چند روزو یان حیوه که یان دو حیوه دا دیم دستی عالی کاریش عالی درمانوش عالی او کومت که و دگهینیه چای شنگالش وان گلی می ایز دیرم سپاسیه حیوه سوره کردی دکن حتی نها عالی کارش با ما هر تشتی و ام خوازن رول خواه بیتر بردوام بکن رول خود بردوام بکن و بیتر شغل خواه بکن و ام خوازن دستی عالی کاریه بیتر بدا اما ناوی من وایوانا ام سپاسیه حیوه سور کن کو اف اش دست پیگا فرمان داشت آلیه صحیبه هاری کاریم مکریم و بانگوازیم با آن کو هر کسی قرب دستی هاری کاری بوده re خرابه دیره بکن سپاسیه ویجیدن. İnsanlık düşmanı DAEŞ'in Rojava'ya yönelik saldırıları 2015 yılında da aralıksız devam etti. Bu saldırılar sonucunda birçok Kürt, Hristiyan ve Arapların evleri yıkıldı ve on binlerce insan yerinden oldu. Bu yıkımın düzeyi ancak 26 Ocak 2015 yılında Kobane'nin özgürleştiği gün ortaya çıktı. Zira DAEŞ'in saldırıları sonucu Kobane'nin %65'i yıkılmıştı. Bu acı durum karşısında dünyanın diğer kurum ve kuruluşlarından önce Hevasora Kurdistan'ı Kobane için harekete geçti. 2015 yılının başlarında özellikle Kobane, DAEŞ işgalinden kurtarıldıktan sonra Hevasora Kurdistan'e sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için ilk adım olarak 148.700 euro, 5 ambulans ve 2 seyyar hastane Kobane ve Şengal'e gönderdi. Kobane'de yurttaşların dönüşünden sonra 262.000 euroluk 10.000 yiyecek paketi dağıtıldı. Yerlerine dönmek isteyen Malatya ve Suruç'taki Kobaneli göçmenlere Hevasora Kurdistan'a 30.000 euro yardım gönderdi. DAEŞ örgütünün saldırıları sonucu Kobane'de yaralanan yüzlerce kişi için 108.500 euroluk özel ayakkabı, ilaç ve protez malzemeleri gönderildi. Uluslararası Kobane'yi yeniden inşa konferansındaki karar çerçevesinde Hevasora Kurdistan'a bir hastanenin yapımı için 500.000 euro Kobane'ye gönderdi. Despeke da evvel xoyin Hevasora Kurdistan spas dikin ji bo alîkarî wanî sala dawê de 2015 da direwşa şer a herî giran li kantona Kobanê alîkarî ji me re kirî. Bi rastî cihê serbilindî û em gelekî kêfxweşin bi hêvînê jî ev tîklê û alîkarî ku ji me re kirî berdewam bikin. Di hindir vê salê de gelek her tiştê pêwîstî Kobanê direwşa şer de ji me re amade kirin. Yani tedî direwşa şer de hemû tiştê me hat rûxandin, hat şewtandin, tevî ambulansê me jî hatin şewtandin. Vê demê dawê de di meha çara da piştî kantona Kobanê ku rêzgar bû ji çetên DAEŞ 5 ambulans, 4 ambulans bûn û yek jî polîklînîkekî çûçik
داگرتی به درمانا بو ما بوا درمانا بوا امبولانس حتی وگا و ام کار دکن لی مخابینن ده امبولانس ما هاتن روخاندن دهندر روشا شردا هیوا سورا کردستان گلک درمان و ملزمه طبی جمرا برای کرن شاندمون شارداریا سروجی وانجی تسلیمی مکر میجی درباسی دهندر روشا شردا براستی پیوستی ما گلک و درمان و ملزمه وان هبون اوج ما درباس کرن هندر شردا گلک سلی غذایی خارن اوجی شکانتونا کوبان برای کرن دریا هیوا سورا کرد آکوبان را ایرو سر آلیکاریا هیوا سورا کردستانی کوچ با کوبانی بید سال 2015 دا دما شردا و دما و پشتی رزگار کردن کوبانی حتی روزی هیرو سازیا هیوا سورا کردستانی او که سازیا که سیویل امش که سازیا که سیویل پر تشت نوار موان ده هبون دانستان نوار موان ده هبون وانا گلک آلیکاری مرا درباسی کوبانی کردن گلک یاردمی درباسی کوبانی کردن و تشنه پیوستی کوبانی پی هبون وانا درباس کردن جبو ملت دروشه که پر گران درباس بو وانا جی خواست آلیکاری کوبانی بکن و یاردمی کوبانی گینن و پر تش درباس کردن د پشتی رزگار کردن تمامی 6500 پاکت مواد غذایی تشتی خارنی و فخارنی آیا درباسی کوبانی کردن پشتی وام دمک پیلاو زاروکان و جلی زاروکان و او زاروکان درباس کردن شیر و تشت زاروکان درباس کردن دمک درباس بود ایسا قدرک جل و علاج درباس کردن دریم تیکری ما بین موان ده علاج درباس کردن هناك علاج تسلیمی مکردن ما دانا هیوا سور کردی کوبانی دا واتشنا گیب آلیکاری هیوا سور کردستانی بون وانا مرا پر او کرد DAEŞ saldırıları sonucu göç eden ve çoğunluğu Şengal Dağı ve Rojava'daki kamplara yerleştirilen Ezdi Kürtler için Heyva Sora Kurdistane olanakları çerçevesinde yardım elini onlara uzatmıştır. Zor kış şartlarına karşı Heyva Sora Kurdistane, Şengal Dağı'ndaki Ezdi Kürtlere 300 aile çadırı ve binlerce battaniye gönderdi. Türk Devleti'nin engellerine rağmen Rojava ve Şengal'daki Ezidi Kürtlere 120.000 euroluk 15 tır dolusu yiyecek gönderildi. Sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için bir seyyar hastane ve 2 ambulans dolusu ilaç Şengal Dağı'na gönderildi. Binavi Heyva Sora Kurd, Spasya Heyva Sora Kurdistan etkin. Bu İrojmar da ambulans şandımun yekci ambulans ekmezim bu. Doğru fethe de bu, yekci ambulans bu safi bu. جمر شاندنه و ام بدن ملت می شنگالی و یکیج بدن کمپان روز بناو هیوا سورا کرد ام سپاسیوان دسپیکا ساله دا ام بیجن تشتی کون اریکاری هاتا کرین چادر هاتن شاندن قدر 300 چادری هاتا شاندن او چادر جی جبو شنگالی هاتن او 200 چادر شیاندن جای شنگاله 100 چادر دنجی جبو قام پاروش او قام جی به هاتا واکرین او جی طایبات جبو اریکاری هیوا سورا کردستانی بو وکی دنجی جبو ملت شنگاله هرجار اریکاری تشاندن نیزی دجار سه جار جی بهتر جی اریکاری خوارنی جلا درمانا و اریکاری هیوا سورا کردستانی هات شاندن تابی هناك ملت شنگالی جی قامپی د جیان دکت قامپا نوروز رجاوای کردستانی آواجی اریکاری جی قطنا بویا دجار بهتر جی ام بیجن جل و برگ و خارین و درمان تلی بالاف کرن مستوصفك جی ام بیجن نخوش خانک آتن درستیل ورحاتی و کرن او جی با اریکاریا هیوا سورا کردستانی بو او کاروانک هات کریارین جبو جه نخوش خانه الویدری قدر نیزی 10,000 اورو تبلی درمان تیدتین پیشکش کرن هر سال طبعا هيفا هشتادا بشتي او قتل عامة مزنيا هاتي سري ملتي جديد شاي شنغالي ده بدهي هزارة درباسي روش آغابين يعني قامبان نوروز جي بي قبلتها ونزيكي صدو سهو 5,000 انسان قامبي ده لي ساكنين وجي بلاي باكور وباشوري كردستاني بين وطبعا قسمك مازن شوى ما في درجي
طبعا ام وكر بريا قامبا نوروز الفيدري دسبيكا فيكم كجيا هنا دما بانغا وازي ريكرش حميسه زين نافنتوي يه خير خازره وما جرنجي دا سازين كردي وبتايبات براستيان بيجن هيفا صورة كردستاني ياكو دسبيكا جبريا كم كجيا شنغالي جي دورك يا مزنها بيت قامبا نوروز ده وبشتي ويجي دوراوي هي مستربي هيفا صور حتى جلو برگاجي حتى روجا ايروجي جبو زبستاني جي نهاجي جلو برگ زبستاني تشينن هاوینا جی هاوینا دشاندن پیلاوون تشتید عیدا بون ازاروکا بون حلا ازاروکا جی تانین و شنگال جی عینی تشتانین خوارین تشتکو افش بو تندرستی انسانا باش او جی الشنگال جی توزع عند الفيدر جی يعني روشا قمبان اوروس براستي ناش هيفا صوربا او روشا وينابو دەستپێکە کامپ هاتە ئاواکردن هەم ژعالی خواردنێڤە هەم ژعالی جلاڤە ئەف هەموو حازرکردناوە کردبوو و برەنگێکی ڕسمی هات بەلاف کرد هەندروی کامپێ دەش بۆ ڤالاجی عراقي. احنا نشكر جزيرة الشكر للهلال الأحمر الكردستاني. الهلال الأحمر الكردستاني وقع معانا بصورة جد. أول ما تحولنا من مخيم الحكمية المخيم روج وهو بخانة جبل، احنا نسميه خانة جبل بالعراق. هذا خانة جبل، أول ما جاء طبينا المخيم جابوا لنا المواد الغذائية يعني هي وجبة العشاء جابوها لنا، والثانية جابوا لنا أواعي للأطفال. وحاليا الإدارة مالتهم موجودة حاليا على حسب الأمور، من الساعة 8 الصبح يجون تقريبا ل 8 تقريبا 9 بالليل. الهلال الأحمر الكردستاني وقف معانا بصورة جد ونقذ العوائل هذه، إن ما يجينا أي دكتور إلا الهلال الأحمر الكردستاني، والفضل لله للهلال الأحمر الكردستاني. لو ما الهلال الأحمر الكردستاني إحنا احتمال أكثر من أطفالنا يعني تموت من البرد، والعلاجات متوفرين معانا وعلى يعني بصورة جيدة، ويفوتون على المخيمات مالنا على النساء وعلى الأطفال وعلى الشيوخ يفوتون معانا ويدارونا بصورة صحيحة. بس نطلب بكافة العلاجات لا تجي يعني بصورة مكثفة لهم. يعني عندك أمراض مزمنة هم ما يقدرون عليها. يعني واحدة من الحالات أنا من الناس صارت عندي عملية لابني عمليتين، احنا بالعراق نسميها خراج وانتم تسموها بالاسم السوري ما نعرف يسمونها بالاسم السوري، خراجات اثنين. ورحت طلبت منهم قالوا احنا ما نقدر على العملية، طولنا العملية سويتها خارجية، والمبلغ المادي كان منهم، ساعدونا بالمبلغ المادي. تعرف بالمخيمات المبلغ المادي ماكو. 2015 Nevruz'unda Haseki'de DAEŞ örgütünün gerçekleştirdiği bir intihar saldırısı sonucu 54 kişi yaşamını yitirdi ve onlarca kişi de yaralandı. Heyvasora Kürdistan'a 100.000 euro yani 32 milyon Suriye parasını Haseki katliamının kurbanı 200 aileye dağıttı. Her yıl olduğu gibi 2015'te de Heyvasora Kürdistan'a Ramazan bayramındaki fitre ve zekat yardımlarını toplayıp muhtaç insanlara dağıttı. Jbo alikariya maddi jî rastî cihekî gelekî giring girt. Yek jî em bêjin birîndarê Newroza Hesekê sala çûyî. Vê sala komşên birîndarê lîstê Newrozê 100,000 euro miqdar hata şandin. Ew jî birîndara hata belavkirin bi 57 malbatê şehîd hata belavkirin û nîzî 108 malbatê birîndar hata belavkirin. Bu yılda Suriye rejimi ve silahlı grupların ambargosundan kaynaklı Halep'e bağlı Şeyh Maksud mahallesindeki sakinleri zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyordu. Bu nedenle Heyvasora Kürdistan'a 2015 yılındaki fitre ve zekat yardımlarını Şeyh Maksud'a gönderme kararı aldı. Bunun üzerine 100.000 euro mahalledeki çok sayıda aileye dağıtıldı. وەکی دین jî 100,000 euro hata şandin ji bo navenda me Heyvasora Kurd li bajarê Helebê.
ئەو ژی فطر و زەکات بوون سەر دو پارچە هاتن 5,000 ئۆرۆ بجهێکی و جارەکە دنجی 5,000 ئۆرۆ تابی ڕەوشە شێخ مەقسوود ئەشرەفی هەرکەس دەزانێت ئەمبارگوێدە ئەوژی هەیڤە سۆرا کوردستانی هاتنش بۆ بەشێکیش وێ ئەمبارگوی بشکێنێ تنگاسی الوی تاخیر بلکی عالم گنز نازدکه تا خاطی دو پشکرن بانکا مج هیوا سورا کردی را هیوا سورا کردستانی را ولی کاریک جمارا شاندن 10,050 را مبلغ مادی بی 3 ملیون ورق سوری مجد مربوطة الفقراء هر مربوطك مدى 10,000 دايه Silahlı grupların Afrin kantonuna uyguladıkları ambargoya karşı Hevasora Kurdistani, Afrin sakinlerine yardım etmek için harekete geçti. Bunun sonucunda Hevasora Kurdistani, 200.000 euroluk her biri 35 kilo olan 8.040 yiyecek paketini Hevasora Kurt aracılığıyla yoksul ve muhtaç ailelere dağıttı. في سالي 2015 دا حصار لسر هفرين هاي ديسا ومعابر حدود يجي قرطيبون هنكي درباس كرنا مواد ومساعدات نبر قوليبي رغم يواجه هفا صورة كردستاني في سالي نسكا 160 مواد غذائية وصحية درباس كر كونتوني اف مواد هات بلاكرن تواهی گندو نافچین عفرینه لسر مالبات شهیده لسر اف حالات خاص احتیاجات وانی خاص هنا لسر مخيم روبار حملات مواد غذائيه وصحي هاتم بلاكرن ولبس شتوي هاتم بلاكرن واحتياجات اطفال وكشير وماشير حفاضات تشتيهون جهات بلاكرن اف حر مهكي تقريبا حملات لورتي تشيكرن اف مواد قشتك طبعا هي صورة كردستاني جمارة شون بين طبعا درباز بين مد يعني نظام اشتراكي درباز فربين رغم حصار طبعا برشاتم بين نقولوش بي درباز بين طبعا لفر توزيع هات توزيع كرن لوائح هي صورة هنا Rojava'ya sağlık kampanyası çalışmaları çerçevesinde Hevasora Kurdistan'a çok sayıda ambulans, seyyar hastane, sağlık malzemeleri ve ilaç gönderdi. Buna göre sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 148.700 euro, 5 ambulans ve 2 seyyar hastane Kobane'ye ve Şengal'e gönderildi. Rojava Kürdistan'ın Derik kentinde Hevasora Kurdistan'ın desteğiyle Hevasora Kurd adında bir sağlık merkezi açıldı. Cizire kantonu için 8 ambulans dolusu ilaç ve sağlık cihazları gönderildi. İlaçların dağıtımı için Rojava'nın tüm bölgelerine 160.000 euro gönderildi. Hevasora Kurdistan'a bir hastanenin yapımı için Kobane'ye 500.000 euro gönderdi. Cizire kantonu ve Şengal bölgesi için 84.000 euroluk 2 dondurucu araç ve 27.000 euroluk bir fizyoterapi cihazı Kobane kantonuna gönderildi. Cizire kantonu için 120 ton ilaç ve kan torbaları gönderildi. یا دنجی هری گرینگ پروژه تندرستی اکو آریکاریا مدیکن هر هیو نیزی 20,000 اورو اجمر دشین او جیجبو قانتونا کوبانی و ببورن قانتونا جزیره و عفرینی اف آریکاریاتش عندن او جی ام پی ناوند تندرستی دفکن پی مستشفى دفکن علاوه وا پیکتین درمانی وا پیدکرین تشتکی ماسی هی ام پی داگرن آریکاریکا جهه خو طيبت دکری نیزی 8 ناوند تندرستی القانتونا جزيري هاتنا فكرين وياك شي العفريني وياك شي الكوباني بتظاهي دهنا بند هاتنا اري فكرين حتى وقنها بفي اري كاريا كوتي شاندن
Hevasora Kurdistane ve Civaka İslamiya Kurdistane Kurban Bayramı vesilesiyle 360 bin euro yani 160 milyon Suriye parası değerinde kurbanı Kobane, Grisipi, Haseki, Tiltemir'de yaşayan yoksul ailelerle Şengal Dağı ve Derik bölgesindeki Nevroz ve Roj kamplarına dağıtmıştır. Toplatılan Kurban Bayramı yardımları Hevasora Kurd çalışanları, Hevasora Kurdistane heyeti ve Civaka İslamiya Kurdistan üyeleri tarafından halka dağıtıldı. Kurban yardımından yaralanan on binlerce Kürt ve Arap yurttaş, Hevasora Kurdistane ve Civaka İslamiya Kurdistane'ye teşekkürlerini ilettiler. اما آکوام وکو دستم وکو ریوبریا کوبانی یکام دبیجن براستیجی کارو خبات خبرچاو بوم و هیویا مجی کو هیوا سور آکردستانی چاو کود آستا ناو نتویدا ناو داره و خدان هزکی مزنه دکار به هنج دهاز تر دم پیش داد دستک بده کوبانی دکار به دهاز ترجی کارو خبات خوا هین باش بکن bu kurtası am tkanın ve bejen و am tkanın reka ve برنامه راجی am spasiya خوشبون وان پیشکش دکن و am bejen کارو خبات وان دندر کوبان دال جمع جی رزی و حرمتی بيجومان اف خبات وتكوشينا ريخسنا هيفاسوري كردستاني جي ريز واحترامي جي تقديري كاركي برمزنا كاركي بر آلي كاره بسركفتنا خسريا ديمقراطيك بسركفتنا شورا شاروج آفا وبناوي هفريزيا قشتي خسريا ديمقراطيك لروج آفا ام سپاسداري همو كارمن وبرپرسياري هيفاسوري كردستانيين هیوی دیکن اف آریکاری بردوام بکی زیاده بکی دیسه جیم دبیجن ام سپاسیا و دیکن هیوا سورا کردستانی ملت میل اروپا یکو اف آریکاری شاندی مالاوانی و دیکن بناوی دیسه جیم دبیجن بناوی ملت روجاوا سپاس دیکن سپاس Hevasora Kürdistan'e sağlık yardım çalışmaları ve yaşam ihtiyaçları dışında göçmen Kürt çocuklarının da ihtiyaçlarını karşıladı. Bu nedenle Kürdistan'ın kuzey, güney ve Rojava parçalarının da 1000 çocuğun ihtiyaçları karşılandı. Duhok'taki okullarda bulunan göçmen çocuklar için 10.000 euroluk yardım gönderildi.